Ndabasuhuje nizeye yuko mumeze neza. Abantu benshi murabizi yuko harimo kuba intambara y'Uburusiya na Ukraine, aho ari intambara irambye cyane rwose, intambara imaze kugeza mu myaka 4. Kuri ubu ngubu rero updates cyangwa se amakuru agezweho. Updates zihari nuko Amerika yamaze gutangaza yuko yamaze guhagarika intwaro yoherereza Ukraine kubera yuko ino White House cyangwa se ino leta ya Trump iri ku butegetsi. Umuvugizi wa White House ariwe Anna Kerry yamaze gutangaza yuko iki cyemezo White House yafashe cyo kuba yahagarika zino ntwaro zijya muri Ukraine ari ukugira ngo Amerika yite ku nyungu zayo, ni ukugira ngo bite ku nyungu za Amerika mbere na mbere, ibindi bizabe biza nyuma. Aho rero Minisiteri y'Ingabo yicaye ikareba ikabara amafaranga yose n'umutungo wa Amerika umaze kugendera muri ino ntambara, ikabona ni umutungo cyangwa se n'amafaranga menshi, kubera yuko bihombye Amerika kandi bari kubona yuko kuba bazatsinda ino ntambara ari ibintu bizabagora cyane. Ni ibintu rero bikunze kumenyerwa cyane. Amerika ibonye intambara itazayitsinda irarekura ikagusiga ikigendera. Noneho Uburusiya bwo bwahise butangaza yuko ari icyemezo cyiza cya White House kuba ino ntambara Amerika yahagarika intwaro ihereza Ukraine. Uburusiya bwavuze ko ari icyemezo cyiza kandi ko ari ibintu bizatuma intambara irangira vuba. Rero hari intwaro nyinshi cyane cyane amamisire yo mu bwoko bwa balistike ndetse n'izi mashini cyangwa se ibi bitwaro bisama ibisasu cyane cyane uruhande runini, wenda turetse ibiva mu Budage no mu Faransa, ariko uruhande runini Ukraine yabikuraga cyangwa se yabihabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza yuko zitazongera guhereza Ukraine intwaro. Ni ibintu ku ruhande rwa Ukraine byabashije kuba byateza nk'ikibazo, cyangwa se Ukraine yo irimo kurekarama ivuga iti USA kuba mwahagarika kuduhereza intwaro, kuba mwahagarika kuduhereza ano mamisire ndetse n'ibi bisasu byifashishwa kuba byasama ibindi bisasu mu buryo bw'ubwirinzi, ni ibintu bishobora gutuma Uburusiya bushobora kudutera, ni ibintu bishobora gutuma Putin adashobora guhagarika intambara, ahubwo ashobora kwavansa agakomeza akaza afata Ukraine, akaba yagera Kiev agakuraho ubutegetsi bwa Zelensky. Ibintu nk'ibyo nyine Ukraine irimo kurekarama cyane ivuga ati USA White House musubizeho inkunga cyangwa se musubizeho zino ntwaro, mukomeze mutwoherereze intwaro turwane twirwanyeho turwane kuri Ukraine yacu. Ni ibintu rero Amerika yo ubundi akenshi iyo ibonye intambara itazayitsinda ikuramo ikiganza cyayo, ikuramo ukuboko kwayo. Ni ibintu rero bikunze kumenyerwa, mwagiye mubibona ahantu henshi hatandukanye, hano muri Afghanistan Amerika iyibonye ibintu bikomeje kugorana ikuramo ukuboko kwayo, ikaba yarengera inyungu zayo. Noneho uno muvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House ariwe Anna Kerry akomeza avuga yuko icyo cyemezo ari ntakuka ko ibyo gukomeza koherereza intwaro Ukraine birimo guhombya Amerika, birimo gutuma ubuzima bw'abantu bukomeza kubigenderamo ku mpande zombi, ku ruhande rwa Ukraine ndetse no ku ruhande rw'Uburusiya. Ni ibintu nyine ino White House yanzuye ko itagomba gukomeza guhereza intwaro Ukraine. Turakomeza tubakurikiranira aho ino ntambara imaze kubana imyaka igeze kuri 4. Tureba se bizagenda bite. Hari ibice binini bya Ukraine byamaze gutwarwa n'Uburusiya, ageze 10% bya Ukraine byose byamaze kujya mu maboko y'Uburusiya. Turakomeza tubarebera tumenya ngo ni izihe updates zigezweho, tukomeza tugendera hamwe umunsi kundi. Wowe icyo usabwa gusa urebe niba wamaze gukora subscribe ndetse ukane no kuri like kugira ngo dukomeze tubane umunsi kundi. Ciao.